Salibonani mahlabezulu, sibingelelana ku viki lona leli. Sibonga uNkulunkulu osigcinileyo kwaze kwafika sona lesi sikhathi. Siqhubeka sidaditsha, ngiyalinxusa ukubana sithatheni izipele zethu sidaditshe sonke kubhuku lika Joshua. Kuleli viki sikusifundo ngo-6. Ngizakunxusa abangani bami labo balibingelele baziveze ukuthi bangobani. Salibona nihlobo ezithandekayo egama lenkosi yethu Jesu. Siyahlangana njalo kwesinye isifundo okhulumayo ngumfundisi Mila Dube. Salibonani bantwana benkosi, sisamukelana kusifundo salamhlanje okhulumayo nguRuben Ngwenya. Ngiyalibingelela lonke ngegama lenkosi yethu Jesu. Sithanda ukubonga inkosi esisihlanganisile futhi njalo siza kuba lomthandazo singakangeni kusifundo sanamhlanje. Kasikhothaniseni amakhanda sikhuleke. Baba wethu okhona ekhaya ezulwini lalapha emhlabeni, sithanda ukukubonga ngelinye njalo ithuba osisiphe lona ukubana sifunde ezwini lakho. Sicela ubukhona bukaMoya eNgcwele ukubana siphathise, ukubana sibambisise amaqiniso ofisa ukubana sibe wazi bese siphila ngawo. Ngelihle igama lenkosi yethu Jesu siyakhuleka. Amen. Amen. Siyabonga sihlobo zami. Kuleli viki silesifundo esithathekisayo kakhulu. Esilesihloko esithi isitha ngaphakathi. Nxa sikhuluma ngengaphakathi, andiveli ngaphakathi kayibonakali kayikhanyi. Sikhuluma ngani nxa sikhuluma ngengaphakathi? Sike sihlaziye nje isihloko nje. Mina kimi kufika ingoma engakhula ngihlabela, isifo somuntu inhliziyo. Right. So isitha kuyabe kuphakathi kwenhliziyo okucatshangwa ngumuntu. Lina limbona lindawonye kathi ke kakho lani. Alright. So kakulula ukubona umuntu akucabangayo. Bese ngikhangela isifundo lingaba banengi emulini. Libona ngani lihamba lonke. Libe lingazi omunye umuntu uyabe ngekho khonapho. Kusebandleni, kusesigabeni. So isitha ngumuntu ongaba phakathi kwabantu. Kodwa ke engekho labo. Funa lethe futhi ingozi ebantwini. Okay. Okungakhanyi ngongaphakathi kodwa uthinte indaba yenhliziyo. Vela kula muntu oyibona inhliziyo kaMandla khona ukuthi ukuthi ucabangane asikwazi kodwa kukhona akucabangayo. Kuyini ongakutsho Mandla ngesihloko lesi? Nginanzelela ukuthi nxa sikhangela indaba yenhliziyo, izinto ezinengi ezinhle lezimbi zisukela phakathi. Ungabona sokuvela into vele ehle yasukela ngaphakathi. Okungangokuthi nxa yona leyo inhliziyo kumbe ngaphakathi ngalunga, lezenzo ziyalunga kakhulu. Hey, yayizwa Engwenya indaba le enhliziyo yangaphakathi. Uthi ungalunga phakathi phandle kuyaba right. Angazi ukuthi wolutholeni. Oloba uthi inhliziyo ikhohlakele kulazo zonke izinto ngobani ongabayazi. Kunjalo. Ngezindlela kuvezwa bala ukuthi lo mnikazi wenhliziyo akayazi. Angathi uyayazi kodwa kanjani akayazi. Kuba nzima ukubona isitha esiphakathi kwemuli. Kulula isitha nxa sivela phandle ngoba emulini likhangelela ukuthi lingabantu abasebenza ndawonye abamunye, kodwa isitha nxa siphakathi kwemuli siyingozi kulesitha esivela phandle kakhulu. Vele nxa kulwiwa ungaba lokuthiwa yispy. Umuntu impi ophakathi kwenu uba liba sengozini ngoba isitha leso sikini siyazi lapho elibuthakathaka khona. So isitha esisaziyo esisibonayo lapha singcono ngoba singamelana laso kulaleso esingaphakathi. Sicela Mandla usibalele uJeremiah ngo-17 verse 10 indinyana yokwaziwa ngekhanda. Mina Jehova ngiyahlola inhliziyo, ngihlole lengqondo, ukuba umuntu ngimnike okufanele ukwenza kwakhe mayelana lalokho okufanele izenzo zakhe. Uyafithizela njalo ukuthi yena nguye ohlola inhliziyo. Angazi kuyini esikutholayo kuvesi le kuhambelana lesifundo sethu namhlanje. Kuhle kuvele ukuthi nxa kuthiwa isitha esingaphakathi, inhliziyo yiyo ephethe yonke into phakathi komuntu. So inhliziyo ingalunga lo muntu ophakathi kwemuli ongabe sitsho isifundo ngoba phakathi kwesigaba kwayisitha usuka be ingxenye yemuli. So kule ivesi ngithola ukuthi uJesu uthi yena ngombhalo lo uNkulunkulu uthi ngiyahlola inhliziyo ngibe sengikhangela lengqondo
ngibe sengimnika kusiya ngezenzo ngezithelo zezenzo zakhe. So inhliziyo iyagcina ulutho. Right. Ibe sibonakala ngokuthi cabangani ilani ngokwenza komuntu. So liyabona ngani lilonke phakathi kwemuli ngezenzo ukuthi umuntu ngasisonke lo kumbe kusebandleni lithi lilonke but ngezenzo uzabona ikwenda selithethiswa ngomuntu oyedwa lilabe silindawonye. So indaba isekuthi uNkulunkulu thina uyasazi sisebandleni, uyasazi semulini ukuthi sinjani. Okukhulu asibeni ngabantu bakaNkulunkulu ngeqiniso. Right. Sike sithi nxa singena yes Mandlo singena kusifundo sekhonapho ekuqaliseni ukuthi uNkulunkulu uyazi izinto thina esingazaziyo. Right. Ungananzelela abanye bake bethi into okungathwa lahla amaforo ngesezandleni kodwa esenhlizweni siyabe singayiboni. uNkulunkulu ebese sithi yena uyabona ebesehlola ebeseqeda lapho sevuza ngendlela abethole ngakhona kunjalo enhlizweni. Ngasenanzelela ukuthi uNkulunkulu nguye yedwa oyaziyo inhliziyo, usazi ukudlula thina esizazi ngakhona. Bese ngikhangela umlobi uSister White ku Christ Object Lessons uthi yena Nkosi thatha inhliziyo yami ngoba angeke ngikuphe. Right. Uthi yona iproperty yakho. Yes. Ngcinela yona ngoba ngeke ngigcine. Ukuze inhliziyo zethu balaleli lababukeli zitholakale zimsulwa kuyadinga ukuthi sizibisele kumnikazi ole manual yokuzigcina yikho izinto zizasihambela kahle singahlala kuye siza kuba lezithelo ezinhle ezisukela ngaphakathi. Beautiful. Kakhulu. So singena kusifundo sethu bamngwenye uzananzelela ukuthi sithola uIsrayeli esengena eKenani. Right. Yes, usanda kuchapha unjengebandla lasizokulwana sakhathesi sesisiyangena eKenani ungakhanyela izenzo zonke kade zisenzakala zisuka eShittim khona pha bengakachaphi sebechaphile sesichaphile khona phana sihlangana lesizwe yikho kwenzakala konke lokho esizafumana khona isitha esingaphakathi uthintile lapha umfundisi uDube ukuthi isitha singaba khona ebandleni singaba khona emulini kumbe elizweni esingaphakathi. Yiso sifuna ukuthi sixoxe ngaso kulona leli viki okwenzakalayo ikakhulu sesisiyangena eKenani kubandla lokugcina leli eLodokhini. Yes. So again sikhangele lapha uJoshua ngo7 uverse ngo1 lo 11 to 13 sike sikhangele umpikitsha esuconjelwa lapha ukuthi sikhuluma ngani. Verse 1. Kodwa abako-Israyeli bephula umthetho phezu kokugcinwa kwezimpahla ezahlukaniselwa kuJehova. U-Akhani indodana kaKhami indodana kaZimiri indodana kaZera owesizalwa sakoJuda wathatha ezinye zakhona. Ngakho ulaka lukaJehova lwavutha kwabako-Israyeli. Verse 11 to 13. Abako-Israyeli bonile bephule isivumelwano sami engabalayo ukuthi basigcine. Sebethethe ezinye izinto ezahlukaniselwe mina, bantshontsha, baqamba amanga, sebezifake empahleni yabo. Yikho abako-Israyeli bebengeke bamelana lezitha zabo. Bayafulathela besebalekela ngoba sebeyinto efanele ukubhujiswa. Kangisoze ngibe lani ngaphandle kokuthi lichithe lokho okwakwahlukanisele ukubhujiswa. Hamba ungcwelise abantu ubatshele uthi zingcweliseni ukulungiselela kusasa ngoba lokhu yikho okuchiwe nguJehova uNkulunkulu wako-Israyeli ukuthi lokho okwahlukaniselwe uJehova kuphakathi kwenu lina bako-Israyeli kalingeke limelane lezitha zenu ngaphandle kokuba selikukhuphile. Hey madoda nansi indaba ya ukwephulwa isivumelwano sike siqale ngalokho ukuthi kuyini okubili okuqhathekileyo lapha esikubonayo into ezinkulu ezabangela ukuthi uIsrayeli anqotshwe. uIsrayeli wenelise ukunqoba amaGibhithe wadlula ulwandle olubomvu wanakekelwa nguJehova wanqoba besenkangala izimpi zonke ama-Amaleki lamakhosi abantu benqoba lokunqoba nampa sebese umpikitshe sule ayikho ukuthi isizwe esincane kakhulu kodwa bayanqotshwa kuyini okwabangela lokho.
Okokuqala ikweyisa. Right. Bakhangela bona ukuthi bayisizwe singakanani basebekhangela izwana leli lase ai. Balibona kuyilizwana nje okuncinyane ukuthi bazapho ukuthi yanga bayaphekela abantwana. Kwabanqobisa khona khuyana loku kwephula isivumelwano loThixo bathatha lokhu uThixo ayithe bangakuthatha. Kwabangela ukuthi ekugcineni banqotshwe isizwe ababe okumele ukuthi vele singabanqobi alibabe belandele izimiso zikaThixo. Ukweyisa. All right. Phezu kokweyisa laphana yikuzithemba. Right. Nxa umuntu eyisa uyabe ezethemba yena. All right. Sebekhohliwe ukuthi ivele impi kusukela beqalisa iliwa nguNkulunkulu nje. Okwabo yikuthatha imlayezelo kaThixo bayenze lokhu umlimi akukhulumileyo. So beyisa bakhohle ukuthi impi bangaze bebaningi kangakanani ayinqobeki kunganamnikazi wempi uNkulunkulu. So sifunda ukuthi njengabantu bakaThixo kulezi nsuku kuthola abephula isivumelwano. Kunjalo. Senze isivumelwano sibhabhathizwa sinjengamaKristu. Wenza isivumelwano noNkulunkulu wakho khona apho umlaleli nombukeli. UThixo uthena ungayekela ukugcwalisa isivumelwano. Kakulwela impi izimpi zakho ezempilo lezokukholwa. Okunye kumele sikufunde njengebandla ukuthi uNkulunkulu ufuna ukuthi sikhumbule ukuthi lathi sesisekungceleni weKhenani. Kunjalo. Ngoba okwenzakalayo umhlaba usugoqwa. Kunjalo. Kodwa ke sizanqoba kuphela ngokulandela umlimi akutshoyo. Nxa ethe kulokungcwele okungabanjwayo singakubambi. Yes. Angathi semsenzweni wakhe sihambe singayekela kuthiwa lokho okuthukiwe kwakuphakathi kwabo kwenza ukuthi uNkulunkulu asuke angabalweli baze baqale bakulungisise. Sinomlando ukuthi siyaphela isifundo silungiswe konakeleyo uze sihambe noThixo. Kulungiswe singayisi kulezona ezincane mandlo lokho izincane sithi lokho kumbe nxa sesempini kumbe kuyahlaselwa kungaba yieffort sidelele kuhlela ukuthi lapha siyaphaphatiza okungaka sesenza ngamandla ethu. So nxa nilalele kakhulu izikhulumi lezi ukuthi singesithembe uJehova lokuthathwa kokuqhaqhekileyo ufuna ukuthi mandlo. Mina Maforo bengezathi bavalela uNkulunkulu phandle. Oh yes. Yeah. Ngoba emacebeni abo wonke Right. la kuyiquation yabo kusamu zabo uNkulunkulu wayengekho. Wayengekho right. So lathi balaleli lababukeli kulezinye izinto ezingakhanya ngathi zincane khonoko nje Maforo ukusuka endlini usiya emsebenzini sungazitshela ukuthi indlela uyijayele sungafika. Sungaqabuka ungafikanga entweni zonke kasifakeni uNkulunkulu. Sibeke uNkulunkulu singamvaleli phandle right. Ngicabanga ngofika kimi la. Uthe bala wathi iverse ithe kona bathethe okukaNkulunkulu okuthiwa kona kuthinto. Right. Waphinda wathi baqamba amanga. Right. Ngicabanga wami ubuya ngizibuze ngifuna uzibuze lapho khona ukuthi kuthi ukuthi ukubona okukodwa uyabuqamba amanga. Alright. Ngoba wena uthe wena ngizasekela umsebenzi kaNkulunkulu ngibhabhathizwa kodwa usakwenza iqamba amanga. Right. Uthe ngizaphezela kwechumi so ubuye ukudla uqamba amanga. So ukwehluleka ukwenza intando kaNkulunkulu ngamanga esabe soqamba phambi kwezulu. Xa ngingabuza uziphendule manga abantu sesiwaqambile lapho saqalisa ukuthi siyakholwa. Hey madoda. Right. So lapha sibona uIsrayeli esephula isivumelwano sakhe loJehova. Bavumelana ukuthi hayi lisiya eKhenani. Okwakuqala yonke impahla elizayithola eJericho ngiyami angithi phela ngokwechumi kwami angithi phela ngokolibo kwami ngokukaJehova angithi phela nampa sebezithathela baqambe lamanga kulezinye izinto uNkulunkulu angathokazi ngazo angaxolisi kizo futhi ukulalelwa nxa elayile ukuthi liyenze lokho lingathinti lokho singakuthinta nansi ingozi yakho nangwenya uthi angiseyi kuhamba la selihamba lodwa ikho phela selinqotsha. Ngiyananzelela ukuthi uthinte indaba yolibo esikhathi eziningi izithelo siyazidlela. Okay. Nxa sezidliwa izibungu sesikhala. Alright. Uthi kathi izibungu ezami okumakhelwane uboneza kumakhelwane ngoba umlimi kabamazi. Right. Eza kumakhelwane zithelile kuhle kodwa ezami zinjani ngenxa yokuthi umlimi uthe lokhu ngokwami thina sithatha khona umlimi athe ngokwakhe sizidle. Hey asiqapheleni izihlobo zami babukeli labalaleli sikuqaphele. Ake sikhangele ikakhulu izono
esizenza izono ezicina ezomphakathi ngabe kwenziwe ngumuntu oyedwa kucina sokugcwele kucine kumbe umphakathi usiyiwo osuhlaselwe izono zona lezi ngambone lapha kwelakithi kwesinye isikhathi kuthiwa umuntu kulela umntakabani kumbe imota kumbe kuthini uzokuthiwa sokule ukuthi uzimu kumbe kuyini imuli yonke sihlaselwa ingozi ingozi le sokuhlasela imuli yonke sokungani yisono semuli yonke kodwa kwenziwe ngumuntu onjani bakithi oyedwa ake sikuletheni kuSkristu zikhona yini izinto esingazithi yizono zomphakathi zingaba ngezebandla zingaba ngezelizwe zingaba ngezemuli kungabe kukhona yini okunjalo ukhona kakhulu kulokujwayele ukukhuluma kwabantu ukuthi ibandla leli bayahlabela bayachumayela kodwa akuganga khonapho kubonakala umuntu oyedwa kunjani bese kugcona ibandla lonke vele yona into elungileyo kungaba lechatha elincane sokone yonke into so phakathi kwemuli kungaba lo mntwana oyedwa ongezwayo kodwa abantwana bakazibani umuntu oyedwa nje sokungani bonke banjalo so kuveza ukuthi uNkulunkulu into embi kayithandi iyangcolisa okulungileyo all right so lapho hamba khona qaphela okwenzayo umele ufana kathesi bengibala uzwe kuthiwa abantu bakuleli lizwe abasavunyelwa laba abasebenza khona ezikepeni uthi kuthiwa bangaphuma lapho abasebenza khona bayabaleka bangene emazweni nala entshona la so khona ngasufika kwenziwe ngabantu abalutshwana kodwa sokuhle kugcona wonke umuntu uthi abantu beZimbabwe manje abantu wawuze even laba basincedisayo kumbe emaplazini kumbe ezindleni kuleminye imihlobo egcina isiqanjwa uthi abantu abanje hayi lingabathatha kodwa ngathi uthi uyabe yedwa wakwenzayo kodwa sokugcona abantu bonke uthi abantu abanje bayingozi kungakhona unye singakwengeza kuloko okunye mhlawumbe ungakhangela kuleminye imithetho efakwa mhlawumbe ifakwe yilizwe egcina isiba lemphumela emibi ngiphumzekelisa uyathola ukuthi umlimi ukubeka obala ukuthi umtchado ngumuntu wesilisa lesifazana uzothola ukuthi kulamanye amazwe ozathi hayi lina lisiza linika amalungelo khona baphiwa amalungelo bese kusiba lemphumela omubi oza kwehlela ilizwe mhlawumbe bona ilizwe amanye amazwe izulu liyana kini kalini kumbe amazwe athola lokho linakala ukuthola ngenxa yokuthi kulesivumelano kumbe kulesinqumo esenziwe ngabathile abamele umphakathi okucina sokulimaza wonke umuntu ophilayo kunalelo lizwe kakhulu kulamandla lokho ngwena simele siqaphele sikwenzayo njengamazwe abameli bethu izinqumo esizenza ezinye zakhona ziba yingozi kithi uthole sithwele nzima ngesono ngobukliwi uyazi kube nzima kuleli lizwe ngenxa yokuthi asilalelanga umthetho kaJehova so kuliqiniso khona lokho kwenzakalayo kuAkhan ukuthi isono sakhe bese sichithekela kumphakathi wonke bayenqotshwa ngenxa yesono somuntu oyedwa angithi so sikuqaphele khona lokho lasemabandleni kwesikhathi izinto azihambi thola sakhe akula kuphumelela akula mphefumulo kungabe kukhona yini isono phakathi kwebandla sikuqaphele lokho sicela sikhangele uJoshua ngo7 verse ngo16 usiya ku19 verse 16 yes Kusesele ngelanga elilandelayo uJoshua wenza uIsrayeli wasondela ngezizwana inkatho yadla koJuda izinsendo zakoJuda zasondela inkatho yadla abakoZera wasondeza izinsendo zakoZera ngezimuli inkatho yadla uZimri uJoshua wasondeza imuli kaZimri indoda yinye ngayinye inkatho yadla uAkhani indodana kaKhami indodana kaZimiri indodana kaZera owesizwana sakoJuda sike sikhangele la kunqotshwe uIsrayeli wonke sasidinga kade ukuthi okubangele lokho kuyini sike sikhangele inqubo leyi kuyini esikufundayo ngenqubo leyi esikufundayo ngoNkulunkulu la ngoAkhan esikufundayo ngoNkulunkulu lesoni indlela uNkulunkulu aphatha ngayo izoni kunqubo yonke nale kuyini esikufundayo lapha ngibona lapha umlimi eveza umusa njalo lokuthonisisa kwakhe kuqhutshazwe ngomusa wakhe la
uyatshengisa ijustice legrace kundawonye Right. ukuthi yena yebo kambe uza kuthonisisa umhlaba athonisise umuntu ngalokho akwenzileyo kodwa ke lapho uveza umusa yena uNkulunkulu ngakho vele yakwazi lanxa wayethatha uAkhani umlimo wayekangeni nokuthi nguba nothethe ukhuluma Joshua uyamazi hayi kuJoshua andiyabona umuntu wakho lo uAkhani uthi Joshua lonile uhlagcone uIsrael wonke ngoba usafuna ukuthi umntana wakhe lowana aphendule funa uzaphangisa ukuvuma la yamxolela aqhubeka ayengene eKenani abese sithi hayi uIsrael wonke embuthanisi uwonile uqala ngesizwe sonke sibuthene uAkhani wayenika isikhathi sokuthi aphendule wathula wehla waya kusigabezela ndaye wathula waze kwayafika ngitsho lemuli yangibo koAkhani lokho ethule kuthi sokukhonjele kuye kulapho umlimi atshengisa ukuthi hayi kwehlule ngibe nguzama lapha sengize ngikuqamba mina umuntu kaJehova ungcwele kawulule ngawungakhompela usaluphila yikho umboso wathi kwathi ngeke umbone usaluphila wayengamelanga ukuthi kuze kube nomuntu osomkhombela wayemela avume kusese phakathi kwabantu so ngibona umusa kaThixo ukuthi la kaThesi uyavuma ukuthi ebandleni uNkulunkulu afake nje indaba icace ngomchumayeli kumbe ngesifundo sibanengi ukuthi mina ngizisole ngedwa kodwa ngamele ukuthi umlimi azaze ngiqambe usesenika uswazi ngoba sengize ngawona labanye so umusa kaThixo singawudeleli sesimele sigwebo siqaphele isihlobo esithana uJehova wayekwazi angithi be uJehova futhi kayangisi umuntu angithi be yabefuna sivume kuyini okunye sikufunde ukulunga kwaJehova ukulungisa kwakhe uJehova lomusa wakhe laphana kuyini okunye sikutholayo laphana ukungezelela khonapha uyananzelela isikhathi ukuthathwa isikhathi ukuthi kube lusendo lolu kusehla uAkhani wayeliphiwe ithuba eleneleyo ukuthi avume isono sakhe lathi kathesi siphiwe amathuba ngiyacabanga ukuthi wabona uJoshua bedabula ingubo angazi ukuthi uAkhani kumbe wakhangela phansi kumbe wathi wawomisa inhliziyo ekwazi ukuthi nguye obangela khona lokho nginanzelela ukuthi khona phana kwakuyisikhathi sokuthi alungisise lo nkulunkulu ungafunda usiyaphambili uzananzelela ukuthi ukuvuma kwaAkhani akusamkhululi ngoba usevuma sokusephuzile waphuza ukuvuma kwaze kwawonakala futhi sinanzelela ukuthi nxa kusenzakala konke lokho abanye bayakhululwa ngiyacabanga ukuthi babe khona ukuthi oJuda babathetheyo labanye abangathathanga labo babalelwa phakathi kodwa kucineni sithola ukuthi bathola ukukhululeka abangelacala kunjalo futhi sithola lothando lukaNkulunkulu kalusibekeli izono ungananzelela uNkulunkulu lanxa esithanda uyehlukanisa phakathi kwesono lesoni khangela indlela uAkhani abizwa ngayo nguJoshua ukuthi indodana kakhulu uJoshua umele uJesu andisike sakuthi libhala lesihebhere lithi Jesu lelana ambiza athi indodana yami lokho emnake siyabonga uvezelwa lokho okunye engunanzelelayo ngibona ngani ubuya lakithi umlimi ubenganelisa ukuthi ijudgment ayenze ngosuku olulodwa athi wena uright ngena wena lahla kodwa usinike isikhathi somusa yikho siphiwe isikhathi somusa okuzaze kufika isikhathi lapho umusa ozaze uvalwe khona so kwakuyisikhathi sika Akhani esomusa ukuthi uNkulunkulu akhethe ngomthungameli wakhe uJoshua ukuthi uqalise kuzizwe ezingu-12 ezikaIsrael ukuthi kubonakala ukuthi isiphi esonileyo wakuyisikhathi ukuthi azisole uAkhani ukuthi bana kumbe kokusesigabeni sesibili lahlathi singachithini isikhathi lapha mina yime ngiyavuma izulu laliza kukhangela kodwa yikho ukuthi kulabantu abazavuma njengoJudas ukuthi nginikele igazi elinjani elingelacala umusa usunjani usuvaliwe kakhulu kuyini okungasisiyabonga kakhulu ngikwenye lapha uthi ithuba siyalinikezwa siyazazi zoni esikwenzayo vele uNkulunkulu uyasigcina kaya ngisimuntu asivikele umcabango lo ukuthi uNkulunkulu wazi yonke into ungasisiza njani lokufihlakeleyo kwethu ungasiza njani ukuthi siphile ngokuqonda indlela esiphila ngayo singaphila njani kahle ngomcabango sinxa sisazi ukuthi uNkulunkulu uyakwazi lokufihlakeleyo kwethu
Nxa singabiselwe kwechumi uyakwazi, nxa ngingathembakalanga uNkulunkulu uyakwazi. Kusiza njani khona lo? Siyahlabela ebandleni lesabathu ukuthi njengomba nokhazi into zonke zobasobala. Angazi nxa sihle ngoba siyayizwa ukuthi ngoba into yombani ayilula leyana. Wonke umuntu uyayimbatha ingubo. Yes. Xa ivesi sibale ngayo uNkulunkulu uthi ngiyayazi lenhliziyo yakho lengqondo yakho. Ungayakuza ka ngo5 verse 21 uthi yena amehlo ami ayabona ukukhangele. So kakula muntu ezulutho emhlabeni la umlimi engaboni. Ungazi ukhiye endlini kuye ivulekile indlu. Ungazuye ngaphansi kwendlini ezingaphansi ukuthiwa i-down floor. uNkulunkulu ngumnikazi wento zonke lenhlabathi isesandleni sakhe lo mhlaba. So akutsho uNkulunkulu ukuthi esingakwenza ikwazi ukuthi akulanto engayicabanga engayiboni ngoba ingqondo yakho nevele kuNkulunkulu endayo. Right. Akulanto engayiyenza engayiboni. Khonokho kungaba sevalweni lami la kuza ngenza ukuthi nxa uSathane sengenye nethi Nkosi yami ngisiza. Ngingaphila phela ngomthandazo lokubalekela isono yikho ukuthi ngiphephe ekuhawukele njengo-Akhani. Umhawu singawuvumeli ngokunamathela kuJesu sisarende yonke impilo ngithi Nkosi nansi ngibambe wena ungiphilise ukuthi siphephe kulokho ukuthi singabi ngabantu bayenza ngalo uNkulunkulu kabone nebona. Kakhulu. Ukungezelela khona lapho sinanzelela ukuthi singaba lengqondo wena le kuza senza sizinuka amakhwapha. Ngicabanga uJosefa Yes. Nxa singafaka ngolimi likaKhathesi wayenikwa iphena ukuthi nango hlohla. Yes. Kungela ukuthi uzathini kodwa wakwazi ukuthi la nxa konke kungabe kusesayidini lakhe kodwa ukhona ophezulu. Khona lokhu kusenza ukuthi kusigweme kwezinye izinto esingazenza ngoba sinanzelela ukuthi akusithakalanga konke ebusweni bukaNkulunkulu kuyasincedisa. Imagine ukuthi nxa kungathiwa uyaphila laphana impilo yakho iku-screen okunye kade singakukhuluma okunye kade singakwenza singangakwenzi ngoba sibona ukuthi hayi lokho akuvumi. Kakhulu. Yes. Inkosi ngani ngasihawukela isincede isivikele sihlobo esithandekayo. uJehova ulomusa. Khanyele lapho akuvikele khona. Nxa kade engakuveza lokho yikho khona. uSathane kwakufunayo. Ake sikhanyele lapha uJoshua ngu7 ivesi ngu19 sisiya ku21. Verse 19. uJoshua wathi ku-Akhani, ndodana yami, dumisa uJehova, uNkulunkulu kaIsrayeli umuphe udumo. Ngitshela lokho okwenzileyo ungaze wangifihlela. U-Akhani waphendula wathi, liqiniso, ngonile phambi kukaJehova uNkulunkulu wako-Israyeli. Nanku engikwenzileyo. Ngathi ngibona phakathi kwempango ingubo enhle yaseBhabhiloni lamashekeli esiliva angama200 lomgqala wegolide olesisindo samashekeli angama50. Ngakuhawukela ngakuthatha ngakwembela phansi ethenteni lami isiliva singaphansi. Siyabona. Kuyini okubuzwa nguJoshua? Umbuzani kahle la. Ufuna thini uAkhani? Yeah, afuna akutsho sibisibili. Yeah. Uthi kavume isono. Right. Yikho ayincengela khona ukuthi vuma. Yes. Bese kusuka lo hlupho ngoba kulokukhuluma ngomlomo ngoba ungasela inye indlela ongayenza kodwa kuzoba lokuvela ngaphakathi. Alright. Ngoba okuvela ngaphakathi bekumele ukuthi kwenzakale ekugcina so ngezindlela usivezela ukuthi ekugcineni ngithola uSathane uzazivuma ezakhe izona ukuthi alapha Nkosi ukwahlula kwakho kunjani ngoba wananzelela uJoshua uAkhani ukuthi imizamo yonke izanyiwe ukuthi lo oyenzelwe ububi azisole aphume egcekeni kodwa waze walindela ukuthi azakhonjwe ngomuntu ukuthi nawo so lapha ngokungasela enye indlela enjani engakuvuma khona so ngezindlela kusinika inselela kithi ukuthi umlimi nxa ebiza kasivume kasisabele isikhathi sinjani sisise khona ngoba kuzafika isikhathi lapho esizasabela sokuyikwenza nje umthetho kodwa kungasasincede ngalutho sivume isono. Hatsho ukuthi yazi abantu abaningi umuntu uvume sebanjiwe kuphela akasela choice. So kulezi nqumo esimele sizenze eziqhakathekileyo kakhulu. Ungakhanyela uverse ngu21 uyasikhumbuza laphana ngesono sika Eva. Yakhumbula uEva la kuthi wabona wahawukela. Wabona ukuthi kuhle
kanje uYeva manambuza umama uEva wayelambile indaba nayo ubonani kwakuyindlala yini uthi sithi uthi hayi wadla isithelo lesi ngoba enjani bayithi elambile kuba ngumhawu phela ahawukele you know kwesinye isikhathi uyathule ikhosikazi lakho uhawukele ulaye uthi usweleni uhawukele so yimcabango esilethelwayo lapha ukuthi uAkhani laye ayisekuthi nguwengelaso bayakuthi ngibe kuMrs Akhani wathi kuyotshontshwa la singabonika uthi kodwa bakhamba wayengisithi ngumama lapha unanzelele nxa sokujeziswa kujeziswa umdeni wonke sifuna ukuthi imfundiso idube sincedisane la indaba zobunceko ungananzelela kanengi sephula sizimuli sivumelane sithi ayi inyanga le yakho akubalance uSafira wanani nesafari lapho bangena benjani bakithi bayimuli so kudingakala ukuthi kube loyedwa emulini ongani ukwanile ozakhuza omunye nxa kungani kuyamnyenyela ukuthi sithathe lokho angazi kumbe likubona njani nxa sikhangela ngobunceko lapha kakhulukazi mina kuye engubongelayo ukuthi uNkulunkulu wenza konke ukuthi uAkhani asindiseke right kwehlula uJoshua nxa esebuya laphana ubuya esebhajini likaJesu uthena mntanami akuvumi isono ayekutsho ukuthi akunikele impilo yakho kuNkulunkulu nxa wena usuthethe izinto zikamlimi kodwa udumo lunike enkosini ngoba kayisuwa zidalayo so ayekhala ukuthi avuma isono aphinda bonge uThixo njengalokuthi nxa umuntu esephendukile nxa sinikela siyabe sinika kodwa isithengisiphi kubonga kuNkulunkulu lokumnika udumo kodwa ke uAkhani wabuya sekucineni okwehlulayo ukuthi angasindiseka nxa usiya kumanani ngo15 lapha ukuthi wakona lezinye izono ezifika ukuthi usuzivuma kungasela mhlatshelo kumbe ukuthi uthethelwe ngoba suphuzile ukwakhuluma lapha ungwenye ukuthi sinika ithuba kathesi njengabantu ukuphenduka kunini uJesu wapha esiphambanweni ulokho encenga ukuthi abantu babuyisane naye umzwane ephuma esesehle siza ngoba ngasela isikhathi sokuphenduka njengesika Akhani so uqathele ukuthi kade sifunda ukuthi nxa uNkulunkulu encenga ngivume ngiphenduke uAkhani uthi wabona but isivelo sethe lingabambi la nxa ubona sokwakho abaningi siyabona kwejimi kodwa ngokwethu yini ngaze ngikubone ukuthi ngikuchiye kwasokwami ukuthi uthena nxa uthi kade ngalabhatshe kwezentshontshwe kodwa so lakho so umlimi akufuna sifunda ukuthi amehla ngazabone indlebe izwe okungasokwethu sokwethu asinikele udumo enkosini kakhulu qathanisa laphana okay uqhubeka lapha usikhangelele even indaba kaRahabi anti la lo kwakuyisifeko sindisa imuli yakhe kungabe kukhona yini esikutholayo sikhangela even indaba yobugovu emandla ngifuna ukuthi into khona lapho ukuthi sithola ukuthi uAkhani wafa waze kwafa lemuli yakhe right sithola okunye kwezizathu kuyikuthi imfundiso yayikhona oAkhani khonale ayibambile ngiyokunga qakathekisi imlayezo kaJehova ngemakhaya balaleli lababukeli abantwana bafunda ukwesaba uNkulunkulu besemakhaya imithetho esibanika yona njengabazali kayibe iziqondiso khona lokhu bengafunda ukuhlonipha thina lokulalela thina kwenza kube lula lokuthi bakhonze uJehova balalele iziqondiso zakhe so lapho Akhani sithola besifa bonke okungangokuthi kwakungafunakala ukuthi kusale umthonselanyana wesendola kwaAkhani ngoba babe wonakele bonke njengesizwe hey my god yes nxa uqethanisa nangu ke ikakhulu bafa bonke nansi sifebe uRahabi sisinda laso lemuli yakhe bonke abakholayo anisambona uJehova ngoJehova lomusa kungene uRahabi ufihla inhloli yes okuyinto enhle ngapha lo ufihla okuthiwe ngakuthathi right bonke bafihla kodwa imphumela yabo enjani yehlukene ukwakuthinta ukuthi kathi ekugcineni uAkhani uthethe uMrs Akhani ufelani ungathola ukuthi kawungela indlela uAkhani wayengafika fihle impahla leziyana etendeni umama engatsho ukuthi babazifake lapha ukuthi zingabonakali lula ngigebha ungangena uzigebha bazazibona abantwana bazibona labo kwathiwa abantwana lingakhulumi thulani valani imlomo okwethumi siyakudla
umama layo kwathi ukuthi sekabadinga lo ozali musomunye mhlawumbe la uthi vele ifizi isathatha kudingeka ukuthi sikunanzelele ukuthi kulokunye okuzinto okuzakwenza silahlwe njengemuli kuzoba nokuzawo silahlwe njengabantu ngamunye kuzokwenza ukuthi silahlwe njengebandla ngendlela esiyabe siziphathe ngayo phambi kukaThixo kakhulu. Singakhangela uLuka ngo-12 Mandlovu yazi ukhona ofuna ukukutsho ngabe lapho bengikhangela ukuthi maforo kwezinye izikhathi ibandla likaMlimu liyakhathazeka kule yinye information umbulwazi esiyabe sulalo olungancedisa ukuthi maybe ngabe ngumuntu oyenze okuthile amadukwana athwale nzima sigogodlela information safihla kodwa sithola ukuthi lapha lathi siyabalelwa lokona kwabo nxa singameli iqiniso kakhulu 12:15 verse 15 wasesithi kubo qaphelani limukani yonke imhlobo yobuhaga isiqokoqela sempilo yomuntu kasikho ebunengini benotho yakhe indaba yobugovu le simele silimuke isihlobo esithandekayo siyaxwayiswa lapha kuLuka ngo12 verse ngo15 akukhathalekile ukuthi lokunganani kumbe uyaswela indaba le sithenge inhliziyo kuyini ongakutsho mfundisi ikakhulu indaba yobugovu le singayinqoba nje ubugovu isithe esikhulu kakhulu emuntwini yibo benza uSathana zawe athiwe nguSathana suku kuba nguLucifer kunjani so kumele ukuthi sikubalekele sibili njenge umkhuhlane wamalephero ngenxa yokuthi ubugovu kabungeke buhlalisane noNkulunkulu ndawonye so umuntu lobugovu usethethe indawo kaNkulunkulu wazenza yena umdali so uwakhani lapha esazi ukuthi umdali ukhuluma wathi lokhu ngokwakhe yena wathi lami ngizaba ngalo umdali kwambulalisa so uLuka ke lapho uJesu uyasixwayisa ukuthi asifundeni ukwazi ukuthi ungaba ulelizwi elihluhlabelela ungabe wakheke kuhle emzimbeni ungabe ulenzuzo enganani konke kakukwenzi ube ngoyenelisayo uJehova owakudalayo wangide nguye ngenelisayo ukuthi ngenze lokho engikhona ngenelise futhi ukuphumelela kakhulu uthi uthi sene liseke ngalokho esilakho ungakhathalekile ukuthi kuncane okungakanani uhlupho lethu ukuthi la nxa sokusesilakho kukunengi aseneliseke sothembeka kokuncane ukuze la nxa sokukunengi wanelisa ukuthi unjani uthembeke singakhangela uJoshua manje ngo8 siqale ukhanyela uverse ngo2 lo 4 verse 2 uzakwenza eKayi lenkosini yakhona lokho owakwenza eJericho lenkosini yakhona ngaphandle kokuthi lizakithathela impahla zonke eliyabe lizithumbile lezifuyo kube ngokwenu cathamani ngemva kwedolobho verse 4 wawalaya wathi lalelisani kumele licathame ngemva kwedolobho lingaze laya khatshana lalo lonke kumele lihlale liqaphele verse 7 lina lizavuka lapho eliyabe licathame khona bese lithumba idolobho uJehova uNkulunkulu wenu uzalinikela ezandleni zenu macebo bani kanti uJehova asebanikeza ayilana yabanqobayo lana sebuya lamacebo uJehova sekunguJehova nawo osebalwela sifundani lapha ukuthi uJehova uguqula njani ukwehluleka kwabo ama-failures abo kube yikuphumelela alethe amathuba okuphumelela ukwenza njani lapha sibona ithemba njalo lapha sihlobo ezithandekayo letha futhi ithemba ebantwini akade bedangele bengasakwazi ukuthi njengoba uNkulunkulu ekasebenzisa izolo ngale sinqoba siyaphinda sinqobe yini sebanika ke izilayezelo mina ngikubonga kakhulu lapha ukuthi uNkulunkulu umusa wakhe uyawuveza kuIsrayeli unika futhi elinye ithuba lethemba lokuthi ngilalela nengukhulumayo kade sebatshela ukuthi ukuqala bona badelele athi akudolobho kancane siyakhetha ngabantu akulutshani bahambe banqotshwe ngathi sibatshela ukuthi hayi Joshua hambani liyecathama lizenza amagwala kwakumele belalele khona uNkulunkulu akutshoyo ngaba kuphikisana ngenqobi senza amagwala ubusufaka abanye ngale
basale labana becatheme nxa beza thina siyahlasela belilandela abacathemele sebesiyachisa umuzi ngibona uNkulunkulu ebatshengisa ukuthi vele kayise banqobileyo ngoba la sibi sebenqoba kuthiwa kwathi Joshua thatha isikhathi sakho ukhombele ekhombela umlimi wayenza ukuthi bonke babaleke baswela amandla so umlimi ulendlela yakhe yokulwa okumele siyilandele ngokulayela ilizwi lakhe singamphikisi nxa uThixo ngathi senze esikulotshiwe asikwenzeni angasingenze singayenzi ngoba nguye umnikazi wento zonke ulawula ngendlela yena abona ngayo uNkulunkulu balethela ukunqoba nxa kuzwakala kakhulu yes yebo okunye sikunanzelelayo ukuthi kwezinye izikhathi empilweni maforo siyehluleka wehluleke ukuthi into yankhona bengakhuluma ngayo kumbe imethi ungani ungaze udinga indawo yokungena ucatshe ngoba ukwazi ukuthi ihistory iyakuveza ukuthi uke wehluleka ende lawo futhi uyakwazi ukuthi uyehluleke kakhulu kodwa ngithola namhlanje siphiwa isibindi esokuthi lapho esehluleke khona ngamandla ethu singenelisa ngamandla kaNkulunkulu kakhulu sike sehluleka izolo kodwa ngoNkulunkulu uyasinikeza amathuba njalo siyenelisa ngezindlela uNkulunkulu lapha wayevula omnye umnyango wethemba ukuthi kube isifundo kibo ukuthi akudingeki ukuthi sizethembe kudingeka ukuthi sethembe uJehova uJehova ngaletha icebo elingakhanya ngani ngokubona kwethu alilangqondo alenzi alitshengisa ukucabanga ngoba livela kuJehova khangela icebo selisebenzise ukugcineni usuliqiganisa lelabo elabo balungisa ibutho bakhangelela ilizwe lana phansi balungisa ibutho linahamba liqeda umsebenzi libuye sizenzela khona lapha uthi linacathanini ambushe ngesilungu now ubusunanzelela ukuthi uNkulunkulu nguye odudula kumbe olawula amabutho eAyi ukuthi aye ngaphi esiya lapho okulebutho likaIsrayeli abesesithi lapha wonke liza kuthola laphana ngokwenu antucacile ngale kwathiwa ayisikho kwenu right ngibuye futhi umfundisi laphana umfundisi ujalo ukukhuluma ukuthi okwethumi asikho kanjani sikho kwethu uNkulunkulu uthi lokho i1/10 le ngiyami kodwa lokho okunokuseleyo dlanini konke thina sifuna ukudla lokho la lokho bafuna ukuthatha ngalo ukuthi abangathathi ngoba wakhani kankolo ukuthi mina wayeswele hayi wangaswela ngokuthatha wesithi uNkulunkulu mina lokho enguthathayo ngeke ungiphe khona exactly so ngezinye indlela kunenge uNkulunkulu athe lokho kungokwami lokho kungokwenu singakulandela njengakhona okumlime kufakile sizananzelela ukuthi uyanqobeka okumangalisayo kodwa singazama ukuthi siphambane lamanzi njengenhlanzi asingeke sanelisa ukuthi siphelele hey bakithi asifundeni ukulalela uThixo yikho sikutshelwa nguelder lapha ungwenya izikhathi zonke lapha uNkulunkulu akayenzi simanga ngendlela yake wenza ngayo usebenza labantu abalayo kodwa akuthi ukuthi asiNkulunkulu lokho ethungamela kwesisikhathi uyazisa sifuna ubona izimanga ezimangalisa ukuthi uvukile wabuya wahamba ngophephileyo uNkulunkulu olokho ethungamela impilo yakho nguye lokho elawula izenzakalo empilweni zethu so siyabona umnyango wethemba yikodwa so uNkulunkulu lapha okwenza sukume ahambe labempini ukuthi sebesusile lokhuyana okuyikho kuyisithuko so okunye okuvimbileke kithi balala abukeli ukuthi uNkulunkulu asebenze lathi izona esingazilali right so lapho ukuthi umlimi ufisa ukuthi asilwe izimpi esake zanqotshwa kuzo aziguqule zibe isibusiso nxa singasusa njani ukuvumisa nokuThixo ikusisusa ngoba ngasivuma into yasithatha silahle so singagcina izinto ezivimba ubukhona bukaNkulunkulu singazivuma kuThixo uzabuya ahambe lathi empini zonke zakomoya lempini zokuphila yikho phela uDavid azathi dala kimi Nkosi inhliziyo enjani entsha ngoba senanzela ukuthi inhliziyo yakhe endala le uyazilawulela yena so sofuna inhliziyo ezafakwa nguThixo ezakuthobela intando kaThixo ezavuma ukuthi lawule nguThixo ulamandla lokho sitshela inhliziyo entsha likhumbule indaba isenhliziyweni uyabona nxa sesenzelwe izimanga akufuni sithule kumele sifakaze ukuthi uJehova usenzelela vele
besiyanqoba bengene eKenani uJehova wayengafuna ukuthi babulale laba bantu ke sakuthinta kuzifundo ezidlule sakufithizela ukuthi wayefuna abafunde abantu laba izizwe lezi babona uIsrayeli bafunde ngoThixo wama-Israyeli bese bemlandela ake sikhangele uvesi ngo6 osiya ku9 sekusahluko ngo7 namhlanje sihloko zami uvesi ngo6 sisiya ku9 uJoshua wadabula izigqoko zakhe wathi mbo phansi ngobuso phambi kwebhokisi lesivumelwano sikaJehova. Wala elokhu enjalo kwaze kwahlwa. Abakhokheli bako-Israyeli labo benza njalo. Basebezithela ngothuli amakhanda abo. uJoshua wasesithi, "Maye Jehova wobukhosi, wabachaphiselani iJordani laba bantu ukuzabanikela ezandleni zama-Amori ukuze asibhubhise. Ngabe sasuthiseka ngokuzihlalela kwelinye iphetsheya leJordani. Maye Jehova, kuyini engingakutsho njengoba u-Israyeli esebhuqwe izitha zakhe? AmaKhenani labanye abantu belizwe bazakuzwa ngalokhu bese besihanqa besule igama lethu emhlabeni. Pho kuyini ozakwenzela igama lakho elikhulu kangaka na?" nangu uJoshua esekhala la ama-Israyeli kuyini esikufundayo lapha maqiniso bani esiwafundayo ngoNkulunkulu lapha amaqiniso athile esingabe sayathola lezenzo le kanti vele wayijongeni ngoIsrayeli ebaletha nampa sebekhala ethi sizosibulala la uNkulunkulu wayevele ejonga ukuthi uIsrayeli abe ngufakazi wakhe emhlabeni wonke jikelele kunjani ukuthi impilo yakhe yokuya sempini yokukhonza iveza ukuthi uNkulunkulu okhonza uyehlukile lo uNkulunkulu bonke laba beGibhite labangaphi ngaphi so uJoshua ucina lapha uveze ekucinithina khathi baza ukuthi ngegama lakho so indaba kayisoyo kaIsrael ngegama likaNkulunkulu kunjani so ekukhoneni kwethu balaleli babukeli indaba kayisoyo ukuhlabela kwethu emachechi kayisoyo bunengi bethu emachechi ngegama likaThixo ukuthi liyakhonzwa yini liyaduyiswa bese lidumaza so indaba efuna akhala ngayo ukuthi inkosi nxa ungayekela siphelele khona uthe usuka ngale igama lakho laziwe so uthi bathini bathi ulingana nabaNkulunkulu laba yini bonke uJoshua ukhala ngesimilo sikaThixo sesidunyaziwe so lapha yikucela kukaJoshua ukuthi uNkulunkulu hayi ngenxa yegama lakho wozungenele ukhuluma sengani ukhuluma njengako Israyeli bephuma eGibhite lapha ku16 uExodus verse ngo3 abathi bona ngabe usiyekele sazifela eGibhite lapho esisuthe khona kulokufa silambile ngabe sengizibuza ukuthi kathi manje umuntu olambileyo angafa lo suthiyo umahluko ungase beyizidufu lapha bafile bona ubona ukuthi abantu laba kwasokusonakala ukukholwa kuNkulunkulu ukuthi hayi uthi kufuna senze lokho akulobileyo so sinikwa ke insilelo ukuthi nxa sisenza indaba zokukhonza asazini ukuthi kumele kuphaniswe igama likaThixo lesimilo sakhe kulokwethu nxa uIsrayeli enqoba kuphakanyiswa igama likaJehova nxa echabalala uIsrayeli vele endulo kwakusithi nxa linqotshiwe lina kunqotshwe uThixo kunjalo so nansi indawo ufuna ukuthini mandlo lapho mina benginanzelela ukuthi umthandazo kaJoshua lo ngiubona ongumthandazo oxubeneyo ukungakholwa lokuthandabuza ungananzelela uJoshua ukwehluleka wayengakwazi kulezinye izikhathi empilweni ukuthi uyabukwazi ukuthi yonke into iyahamba bese kufika lapho kuba lekhoma usuke ungazwisisi sithola ukuthi umcabango lengqondo kaJoshua eyokuya emthandazweni singazithathela wona balaleli lababukeli ukuthi kwezinye izikhathi kukhona okunye singakuzwisisiyo empilweni asiyeni kuNkulunkulu ngomthandazo uzazivezela izinto ezisithakeleyo asivezele lokunye ebesikade singakwazi kakhulu uNkulunkulu uyabe ezangenela sihlobo esithandekayo so khathesi lapha ngwenya kusizwe esiphila kiso abantu bayambona yini uThixo siyamfakazela yini ngendlela esenza ngayo ayisithi sihlaba umkhosi kakhulu yini bayambona yini uThixo kongwenya ukuthi hayi ubusisile uJehova ugcinile uyalawula ebandleni lapho ungwenya ngena khona kuthungamela uJehova kunjalo yini
esikhathini eziningi uNkulunkulu ukhangelela ukuthi kube njalo njengalokhu uIsrael ungakhala uIsrael kwayisizwe esincane kodwa sasisenzikini yezizwe ezazikhona ngaleso sikhathi uNkulunkulu ekhangela ukuthi indosela yabo kumele ukuthi ibafinyelele bonke lathi ke uNkulunkulu ungakhangela lapho esikhona uNkulunkulu usifakele ngenjongo ethile lapho engikhona lapho khona ukuthi ngibe le ndonsela kwabangamaziyo babe mazi uThixo bamhloniphe ngendlela mina enyabe ngimhlonipha ngayo kodwa isikhathini eziningi aluba sokulohlupho thina sikhala ukudlula labana abangelalwazi ngoThixo ngipha umzekeliso ungafunda uMatthew 24 uNkulunkulu ube kwacaca ukuthi engakezi kuza kuba lezinto lezi lalezi ongakubana nxa umhlaba ukhala manje ngezimpi sithi izimpi lezi zihlola uJesu zawo masinyane kodwa thina ethi sikhala kakhulu ngendlala sikhale kakhulu ngokuthi umumo esiphakathi kwawo sizikhiphe sikube ngathiwa iBhayibheli asilazi ngani uNkulunkulu kasimazi kanti uNkulunkulu bekumele ukuthi khona phana ke nxa umhlaba ukhala kakhulu kuyindlenge sizawudonsa ukuthi khangela nini uhlupho lolu lungenxa yokuthi uJesu seduzane kuyisibonakaliso kuze kwaJesu kodwa thina yithi sikhala kakhulu so yithi sisizitha ezingaphakathi esikhala kakhulu angidlibe kade simele siveze siphakamise uJehova kunomunye umcabango ikakhulu ebantwini abatsha umuntu uyamuzwe engakhuzeki uyathi impilo yami ngiyazenzela engufunayo kodwa sithola ukuthi singaba kaJehova ngokuhlengwa la ngokudalwa indlela esiziphatha ngayo ekucineni kwakho konke iyenelisa ukuthi inikise uNkulunkulu udumo kumbe uNkulunkulu athukwe so entweni zonke esizenzayo kasiceleni uNkulunkulu asiphathise ukuthi siphile kahle ngoba siyamfakazela sifuna singafuni ngoba siphakathi kwempi enkulu yona leyo singaba sehlangothini lika Sathane kumbe ehlangothini lukaMlimi ungakhangela uDeuteronomy ngo4 iverse ngo5 usiya ku9 kulomcabango olethwayo laphana ukuthi uIsrayeli vele uJehova emletha injongo yakhe yayikuthi azofundisa uzasibalela nje uverse 5 lo6 liyabona sengalifundisa izimiso lemithetho uJehova wami angilaya ngazo ukuze ligcine elizweni elingena kulo ukuba lilithathe lizigcine ngonanzelelo ngoba lokhu kuzaveza obala ukuhlakanipha lokuzwisisa kwenu ezizweni ezizakuzwa ngalezi zimiso njalo zitsho zithi ngeqiniso lesisizwe esilodumo siyisizwe sabantu abahlakaniphileyo njalo abazwisisayo kufanana njani lebandla lensali la lihlanyeliwe leli bandla lensali ukuthi lifaka sifundane siqathanisa lapha kuyahambelana yini lokho esimele sikwenza umsebenzi wethu sinikiwe uthumo lokuthi ivangeli lengilosi ezintathu limenyezela umhlaba wonke jikelele kunjani so umlimi ukhangelele ukuthi ngempilo yethu lokufakaza kwethu abanye abanengi babone uKristu la nxa bekhonza uKristu uthi hayi siyakhonza kodwa leli bandla leli nasindlela kodwa ke uhlupho ukuthi siyadumaza ke thina njengoIsrael asaphila impilo eveza lokho esikukhulumayo ukhangelela umlimi asisize ukuze nxa sichumayela sikuphile inengi lizambona uNkulunkulu yes okunye uzananzelela ukuthi sesithethe izinto zangale zama-Amoni right saziletha ngapha ekhamula kwaIsrael ongangokuthi indlela esigqoka ngayo indlela esikhuluma ngayo indlela esidla ngayo isisenzela abantu bangaboni sizathu sokuthi babuye ngapha ngoba bebona impilo zankhona zifanana madoda ukuthi nizasukelani ngapha right so kudingeka ukuthi kulezinto eziningi mhlawumbe ebandleni sezibuya sezingena ngenza even kungaba kuhlabelela indlela sesihlabela ngayo ingoma sesizihlabela azifanani lezelizwe yini azenzi ukuthi abantu bamthuke yini uNkulunkulu wethu madoda nxa sisiya emaphethelweni lapha umoya wesiprophet uthini mfundisi Dube ikakhulu kusifundo lesi kuyini esikutholayo kufithizelwayo nxa sikhangela ikakhulu indaba leyi yesitha esangaphakathi kugwalo uPagan Prophets ipage ngu493 siya ku498 iyachasa ukuthi uAkhani
waba lobugovu right wangananto ayiswele into zonke ezazikhona wasesebenzisa amehlo ukubona lo mhawu kwabusa wagcina esehluleka ukuthi azisole ngesikhathi esayesinikiwe kuhamba ngamaqembu kuhlolwa okonakeleyo wagcina sevuma kungasancedise senzela kuphela ukuthi awulanto angayenza ngoba sekhonjelwe ngumunye kaThixo kwakungana kuphendwa kweqiniso kwagcine ekucineni esebhidlizwa ngokunxa ukuthi kazange abambelele kuNkulunkulu ngeqiniso umlimi uyasikhuza ukuthi asazi ukuthi isivumelwano esenzayo sibhabhathizwa lapho embona sengikhubeke khona angivume ukuze umlimi angilungisise ngilungele ukuthi ngamukele uJesu nxa esesisa kakhulu mandlo nxa siphethe linda ikakhulu indaba yalo mthetho lo wechumi lo okungancwaneli bona nganikho kulohlupho ikakhulu emhlabeni wethu kugcwele kuadvertise simele sithenge simele sithole lokho ula imoto kodwa usufuna engcono ula indlu kodwa uhawukela leyana ilizwe lomhawu lokuhawukelwa ya singafundani nxa siphetha isifundo sethu ikho sithina mina nginanzelela ukuthi uKristu kuphela nguye ongasisiza ubugovu buvele bukithi buyavela ngendlela esiziphatha ngayo kodwa nxa sinikela izinhliziyo zethu kuNkulunkulu uyasincedisa ukubana siphile ngokwezimiso zakhe sinanzelela futhi ukubana uNkulunkulu inhliziyo uyazi ukudlula wonke umuntu ngaphansi kwaleli langa engasigcinela inhliziyo zethu zihlambulukile kwenya singakhangela uAkhani kwaba lokuhlolisiswa engathi investigation ngesilungu ukuze kubonakale ukuthi olungileyo nguphi ongalunganga nguphi aluba umhlaba onalo ugoqwa izulu lenza ukuhlola okufana nayo izulu phakathi kokusihlola ukuthi kambe singoAkhani yini kumbe silaba abaza kutholakala belungile ngakho ke asizimiselini asimeni ehlangothini lukaJehova lapho sizithola sone khona sivume nini isikhathi sesekhona ukuze sisindiseke isihlobo esithandekayo indaba isenhliziyweni inhliziyo yakho imi ohlangothini lophe uhamba lobane isitha esingaphakathi endlini emdenini wakho ebandleni kusona lesi sizwe nguwe yini isitha asiqapheleni izitha ezingabe zikhona mfundisi Dube awakho ugcina ubususikhulekela uNkulunkulu kasesize ukuze umhawu uphele zinikele kuKristu ngegazi lakhe uyawuqeda asikhulekeni Baba wethu siyabonga ukuthi usikhumbuze usixwayise ngokubana kusukela kumama nobaba uAdam noEva umhawu wangena kodwa uKristu esiphambanweni amandla akho negazini ngiyakhuleka obekhangele ngiyakhuleka olaleleyo sicela ukweselaphe isono sikaAkhani sife sihlambuluke sibe libandla lakho elizaphuma lothumo lwakho sihamba lawo usilela izimpi ngoJesu siyabonga siyakhuleka amen amen